wedding ipandang ngenteng amatenge. Dena wedding makeda malolo mupa. Dena wedding makeda sehat mupa. Nasabak ternyata makede rumusna tomatoata ia tu tomatewe tan nia tomatowai. Ia tu tomatewe tan nia tomalasai. Upakulingi ia tu tomatewe tan nia tomatowai. Tapi nia ia tu tomatewe tan nia tomatowai tan nia tomalasai. Tapi ia tu tomatewe topurai tuo. Upakulingi ia tu tomatewe tan nia tomatowai. Ia tu tomatewe tan nia tomalasai. Tapi ia tu tomatewe topurai tuo. Maega tomatoa. Yolo mate apona naya nenena. Maega tomalasa. Yolo mate pajagae na tomalasai. Baka pura ki manontot talpisi. Beberapa tahun yang lalu ada pengadilan. Sidang di pengadilan. Seorang terdakwa diponis hukuman mati oleh hakim. Diponis hukuman mati. Na akuasanna fongala ta'ala yole mati hakingina terdakwa. Berarti dengan demikian kematian adalah rahasianya Allah. Baka makede topan ritata ajak tapandang ngenteng ya matenge. Nasaba ia tugare malakala mau makukwange pedek canggih ni. Ya tugare malakala mau pedek canggih ni, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Ya romeriolo kumaelo ki manontot talpisi iputara pada colinna talpisie na inappa malua ya regamate talpisita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolodek napa nakipat terui ceramah takziata rilalenna kesempatan malekbi ewe untuk lebih abbarakatna lo nikmai lebih riolok bacangi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duai topa jajiata ia mana sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nania didiki nania sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada, dan lebih khusus lori alimalebina. Pertama, almarhum Haji Muhammad Syukur Hanafi, dan yang kedua almarhum Zuljalali wal Ikram. Mamuarei engkang ngetak mak depungan rilalenna iye wennie mancaji wipak doangan rifong Allah subhanahu wa ta'ala nasabari alena dua itu malebita itari mamade cengiri sese arajanna puang Allahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nareko amatengeng
maelo ribicara maega wedding irampe nekia rilalenna akoram marajae, tepatnya dalam surah Al-Mulk, surah Tabaraka ayat 2. Na parengerangi ki puang Allahu subhanahu wa ta'ala salah seddi ayatna rimakedanna alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maka defong Allah Ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata, puang Allah Ta'ala pancajiwi amatenge nenia atuonge. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, puang Allah Ta'ala pancajiwi amatenge nenia atuonge. Tujuanna ia naritu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, nasaba elok ki nauji puang Allah Ta'ala maka daiga tau makesing amalakna. Nareko rieng kalingai ia rodenre ayae liwo poncokna, tapi ternyata makeda itu pandritata ma poncok bacana ne kia maliung akatana. Upakulingi ma poncok bacana ne kia maliung akatana. Gangkana polerilalenna ia rodenre ayae paompo i dua telu pakutana. Tiga yaro, yang pertama agaro kira-kira hikmana narilalenna ia rodenre ayae napak dioloi narampe puang Allah subhanahu wa ta'ala amatenge nainapa atuonge. Di dalam ayat itu Allah mendahulukan mati baru hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, alena pancajiwi amatenge nenia atuonge. Pertanyaan agaro hikmana narilalenna ia rodenre ayae matewele biriolo irampe nainapa tuoe. Ternyata mappe baliwi topan rita tarima kedana. Satu, sengaja ipak diolo matewe nainapa tuoe, nasaba memang yolo metoi tu matewe naiya tuoe. Upakulingi ipak dioloi amatenge nainapa atuonge, nasaba memang yolo metoi tu amatenge nainapa atuonge. Pertanyaan tege mondo dasarna, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Maka defong Allah Ta'ala magirona pada engka komasaka ripuang Allah Ta'ala wa kuntum amwata, na pada pura kotu menam mati betona pura kidek gaga fa ahyakum nainapa ki napa tuori lebo natanai summa yumitukum nainapa ki napa mati summa yuhyikum nainapa ki napa tuo manenungan. Berarti susunanna mate tuo mate tuo. Berarti yolo metoi amatenge na atuonge gangkanna ipat dioloi al mauta nainapa wal hayata. Yang kedua, sengaja ripat diolo amatenge nainapa atuonge dilalenna ia rodenre ayae, nasaba elok metoki riparengerangi ri amatenge. Kita ingin diingatkan pada kematian. Pertanyaan, agaro sabakna na parelu ki riparengerangi ri amatenge. Pape balinna parelu ki riparengerangi ri amatenge. Nasaba samanna
maega tahu takkalu pari amatenge. Pertanyaan tege mon robutina, maka da mega tahu takkalu pari amatenge. Biasa rieng kali ngapak kutanai, maka da bagaimana caranya hidup sukses. Malewa rieng kali ngaya ropak kutanai, maka da maraga carana hidup sukses. Dek muna gaga makkutanangi, maka dayagai carana mati sukses. Yang selalu ditanyakan hidup sukses, tidak pernah ditanyakan mati sukses. Padahal sesukses-suksesnya hidup, kalau matinya bermasalah, dek toga gagunana. Oleh karenanya, perlu ki riparengerangi ri amatenge. Yang ketiga, ipak dioloi matewe na inappa atuonge nasaba elok ki na parengerangi puang Allahu Ta'ala, maka danareko engka tau mate dek tunak kebetuan maka da capu ni atuongenna. Baka sebalikna nareko engka tau mate napatongen itu napa mulai atuongen manenungenna. Dengan kata lain, ipat dioloi matewe na inapa tuoe nasaba elok ki riparengerangi imun rinna amatenge engka atuongen manenungen. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata, fongala ta'ala pancajiwi atuongenan nia amatenge sebagai paparengerang lokari kemaneng. Karenanya maka dari topan ritata de naweding ipandang ngenteng amatenge wing kalinga karebay denre maka dade nasiaga etana amatengen na lapot tomatoa macuy ni anakna de nasiaga etana berpulang ke rahmatullah sang orang tua ternyata macuy i anakna, sehingga dengan demikian itu memberi isyarat de naweding ipandang ngenteng amatenge, de naweding makeda malolo mupa, de naweding makeda sehat mupa. Nasabak ternyata makede rumusna tomatoata iya tu tomatewe tan nia tomatowai, iya tu tomatewe tan nia tomalasai. Upakulingi iya tu tomatewe tan nia tomatowai. Tapi iya tu tomatewe tan nia tomatoae tan nia tomalasai. Tapi iya tu tomatewe topurai tuo. Wakulingi iya tu tomatewe tan nia tomatoae. Iya tu tomatewe tan nia tomalasai. Tapi iya tu tomatewe topurai tuo. Maega tomatoa yole mate apona naya nenena. Maega tomalasa yole mate pajagae na tomalasai. Baka pura ki manontot talpisi. Beberapa tahun yang lalu ada pengadilan, sidang di pengadilan, seorang terdakwa diponis hukuman mati oleh hakim. Diponis hukuman mati. Na akuasanna fongala ta'ala yole mati hakingina terdakwa. Berarti dengan demikian kematian adalah rahasianya Allah. Baka maka de topan ritata ajak tapandang ngenteng ya matenge. Nasaba ia tugare malakala mau makukwange pedek canggih ni. Ia tugare malakala mau pedek canggih ni mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Ya romeriolo kumaelo ki manontot talpisi iputara pada colinna talpisie. Na inappa malua ia regamate talpisita. Maku kwange kuelo ki manontot talpisi de na nariputa da colina. Remote na manibawang ipese na lua ia regamate talpisita. Maku toni rogare malakala mau maku kwange pakai toni remo. Aga betuan na riolo romai na reko engka to malasa nulle mete apona makadamaga pirona mate nenek bela. Cau na sedih jampangi mi, neke amak kukuangi, talai sehat-sehat na tawe, talai galak-galak na tawe, na tapa diremo rimalakala mau,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karenanya, kematian adalah rahasianya Allah. Sekarang mompok paku tanah. Agana lanjutan na ayae. Ternyata make de lanjutan na ayae. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Elok ki nauji pong Allah Ta'ala. Maka da iga tahu makesing amalakna. Sebelum ubicara yahe. Engka di paku tanah. Maka da yagero carana. Nawad dingi iriseng apolengen na amatenge. Yagero carana. Nawad ding iriseng apolengen na amatenge. Ternyata mappebali to panritata. Apolengen na amatenge rahasiana puange. Oleh karenanya ajak na ipassalat de wetuta untuk sapai wetunna apolengen na amatenge. Tapi ya romaelo isappa yage carana salama molewi amatenge. Nasaba iriseng tengiriseng wetunna pasti pole. Iriseng tengiriseng wetunna pasti pole. Yang jadi persoalan pole yamai nade nama dece persiapannya. Oleh karenanya yang perlu ditanyakan tania wetunna amatenge. Tapi yang perlu ditanyakan iage carana nawedingi salama molewi amatenge. Taparajeka dampeng. Nasabak mengenai amatenge dek gaga pengalaman. Wakulingi mengenai amatenge dek gaga pengalaman. Oleh karenanya kunci satu-satunya untuk misengi asalamarena amatenge tania pengalamannya irita. Nasabak dek gaga pengalaman. Oleh karenanya nreweki ripu tunjuk na Allah Ta'ala nan nia surona. Ternyata maka de nabita mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nigi tahu malai wireka dapat capur la ilaha illallah ijami ngitamak suruga. Maka de nabita nigi tahu malai wireka dapat capur la ilaha illallah ijami ngitamak suruga. Maka de nabita ijami ngitamak suruga. Dek mina jami dek na lepan ranaka. Wakulingi ijami tamak suruga. Dek mina rijami dek na lepan ranaka. Oleh karenanya maka de topan ritata. Sebenarnya doa yang paling baik bukan doa masuk surga. Wakulingi doa yang paling baik bukan doa masuk surga. Tapi doa yang paling baik adalah doa tidak singgah neraka. Aga sabakna tamak ki suruga belum tentu dek talepan ranaka. Tapi upanna dek talepan ranaka. Insya Allah materu ki tamak suruga. Karenanya doa yang terbaik bukan doa masuk surga. Tapi doa yang terbaik adalah doa tidak singgah dalam neraka. Ya natu sabat na nabita, napasengi nabita, kupura ki mas sempaja mangaribi, si bawa pura ki mas sempaja subuh, na patukan nabita, barak kuaga ibace wek kapitu makuling, Allahumma ajirni minan nar, wek kapitu makuling, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Puang tapa lepek ka pole ripacalan na api naranaka. Tapa salama ka pole ripacalan na api naranaka. Aga sabakna kapan tidak singgah neraka, jaminan langsung masuk surga. Tapi masuk surga belum tentu tidak singgah dalam neraka. Sekarang pertanyaan, aga memang pale paki ranaka? Aga memang pale pangi ranaka? Ternyata maka de topan ritata de gaga putama ki ranaka sangadina dosa. De gaga putama ki ranaka sangadina dosa. Na de gaga tahu de gaga dosana. Na reko engka mengaku de gaga dosana ma dosan itu. Wakulingi
Dek gaga palepang iria pinna ranaka sangadinna dosa. Na dek gaga tahu dek gaga dosana. Na reko engka mengaku dek gaga dosana madosan itu. Lebih baik mengaku salah daripada mengaku saleh. Sebab mengaku salah itu saleh, tapi mengaku saleh itu salah. Kecuali na reko asenna haji saleh. Aga betuana, kunci pertama untuk selamat molewi amatenge at-taubatu ilallah. Tapa decengi tobat tak ripuang Allah Subhanahu wa taala. Upa kulingi, kunci pertama untuk selamat molewi amatenge ia naritu at-taubatu ilallah. Tapa decengi tobat tak ripuang Allah Subhanahu wa taala. Likulli da'in dawa. Sininna lasai engkamana pak burana. Wadawa'uz zunubi al-istighfaru. Sementara pak burana dosai. Ia naritu istighfar. Yang ngolewi ulen ramalangi. Engkani kucapak na ulen Sya'ban. Kurang lebih 5 ngesomang ngoloe. Asenen ni baja. Aseneng. Salasa, Araba, Kamisi, Juma. Unni satu mangoloe matarawi ni. Engkani seding hawa-hawana ulen ramalang. Aga sabat na kumanonto kital pisi. Engkana iklan sirup. Aku mompo ni gara iklan sirup. Macawe ni tu pole ramalang. Macawe ni pole ulen ramalang. Naihe ulen ramalang syahrul maghfirah. Ulen adam pennafuang Allah Subhanahu wa taala. Karenanya si boleh-boleh nalalo. Ricapak na ulen Sya'ban. Tapa decengi mitobat tak rifong Allah Ta'ala. Rilalenna ulen ramalang. Tatari mega tobat tak rifong Allah Ta'ala. Barak kuaga weddingi mapacit tonget-tongeng. Pole ridosai dan nia pelanggarangi. Ia nah yang pertama. Yang kedua, kunci untuk salamat molewi amatenge. Irampe den rema kedani gini gimale wireka dapat capur la ilaha illallah. Ijamingi tamak suruga. Kuyeng kalinga ye hak desa eliwet lomona. Kuyeng kalinga ye hak desa eliwet gampana. Nah sebab maka dan Nabi ta yang penting ipu adamu la ilaha illallah. Tamak ki suruga. Cuma tak parajai kat dampeng. Malam mak la dek rieng kalinga. Tapi mawata mak dupa. Jangankan malakalamau ye wasiolo. Tok kawingena lagi. Nape pa iman ne wasiolo na terkada tea 7 sahadana. Oleh karenanya, yang menjadi tanda tanya, yage carana, naweddim malomo ripuada mati la ilaha illallah. Taparajeka dampeng, ia roiyak pribadi kukak mangkosok monro. Ia roiyak kukak pesantretak mangkosok monro. Kebetulan si bola kak guruta. Si bola kak Andre Guruta, pimpinan pondok pesantren Dede Imang Koso. Andre Guruta Farid Wajidi. Nule kapang iris setoma. Ia ro guruta set dimi anakna. Makun rai topa. Dalet na napat ceramai. Ya. Yang narasabat na nasi bola ki guruta. Taparajai kak dampeng sewa wetu. Natanai kak guruta. Maka de guruta na mupaham muaga. Magiro nareko engka anak lolo jaji. Ibangi widacolinna Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi nareko engka tahu madang sakaratul maut. Ibici idacolinna la ilaha illallah. Maka de guru tamu pahamu aga. Nareko engka anak lolo jaji Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi si senna engka tahu madang ibici dacolinna la ilaha illallah. Utanga i guruta malaka kesimpulan maka daya ya guruta makutana dek nama elok mengkalinga pape bali. Tapi guruta makutana elok ima pak guru. Walhasil maka daka wallahu a'lam. Tapa maka de guruta nareko engka anak lolo jaji ibangi widacolinna Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nai ropa mulan nabangi Allahu Akbar, capak nabangi la ilaha illallah.
nareko engka tomadang ibici idat colin nama kedala ilaha illallah. Karena itu merupakan pesan nareko engka anak lolo jaji ibangi widat colinna samanna elo iri puadalla ponganana maka daoana tuo komalampe sungemu pekek komaraja nekia ingerangi si pulampe lampe na umurukmu ia tu umurukmu elo itu pada lampe na sakdanna bange ipamulewi Allahu Akbar upayaka tutu imatu umurukmu nasaba la ilaha illallah. Tapi yang menjadi tanda tanya puramana ni yang kalinga Allahu Akbar. Sekarang yang menjadi tanda tanya iaga ni carana na wedingi letu la ilaha illallah. Pape balinna de na mungkin letu ki la ilaha illallah. Nareko de naripak dupa werekada yolona la ilaha illallah. Pertanyaan, aga werekada yolona la ilaha illallah. Engkau werekada makada hayya 'alal falah. Mari meraih kemenangan. Hayya 'alal falah. Mari meraih keberuntungan. Pada loki main lolongengi amau pekenge. Jadi ia tu bahasa Arab na amau pekenge al falah. Keberuntungan adalah al falah. Nekia ternyata bahasa Arab napak galunge al-falah. Pada okina al-falah si bawa al-falah. Sedi mi bawa pasti salai as-sadunna mi bawa. Kumasadui bacana al-falah. Kudetna sadu bacana al-falah. Kumasadui al-falah betuan napak galung. Kudetna sadu al-falah betuan na amau pekeng. Oleh karenanya ya romagala bakku masiji tapada cengilale tepunna akadalalo ki hayya 'alal falah ajak lalo tapas sadui tapak gorame pak bange makeda hayya 'alal falah upana napas sadui tapa berube betuan na makeda pada loki mai mancaji pak galung. Tapi sekarang yang menjadi tanda tanya, aga hubunganna al-falah si bawa al-falah. Al-falah amau pekeng, al-falah pak galung. Maka de rumusna bahasa arae, nareko engka dua werekada, elok pada tepunna engka tu hubunganna. Maka de bahasa arae, kungka dua werekada, elok pada tepunna engka tu hubunganna. Al-falah amau pekeng. Al-falah pak galung, ia tu pak galungnya simbol pak kareso. Make betuangi make daku maelok ki mau pe mesti mati nulu pi makareso. Nekia nareko mak bicara akhirat itawe kuelok ki salama mesti mati nulu pi makamala. Oleh karenanya engkau umuruk nawirengi puangi. Ini adalah kesempatan untuk memperbanyak amal. Nekia tania tu amala tak bawa melok daripada cengi. Tapi yang paling penting yolona hayya 'alal falah. Engkau rekada makada hayya 'alas shalah. Pada loki mai mas sempajang. Aga betuanna tidak cukup sebatas amal. Tapi yang paling penting tapada cengi lalu sempajata. Nareko sempajang melok dibicara megala de dingi rampe. Tapi mama deni di lalana kesempatan ngeweset dina kesimpulan orang peyaki. Maka dani gini tahu. Napa decengi sempajana. InsyaAllah berusaha tu pada cengi amalakna. Tapi nareko engka tahu magala maka amala. Belum tentu naule pada cengi sempajana. Oba kulingi. Aku engka tahu napa decengi sempajana. InsyaAllah berusaha tu pakesingi amalakna. Tapi nareko engka tahu magala maka amala. Belum tentu napa decengi sempajana. Walangi contoh. Nareko pas sempajam menrek haji. Kupas sempajam menrek haji. InsyaAllah kun rewa ni matu pole tanah marajai. Nalitutui sempajana. Nalitutui hajina. Aga sabakna pas sempaja menre haji. Tapi dek na cek dek saisa siaji seleta.
Dek nama dece sempajanna menre haji. Gangkan nasi senna pole tanah marajai. Yoli ni pak haji dan bu haji. Ternyata biasa mupa salah kedo. Nenia biasa topak kedo salah. Apa kulingi? Biasa mupa salah kedo. Nenia biasa topak kedo salah. Biasa mupa salah bicara. Biasa topa mak bicara salah. Nare ulan ramala yang ngoleni ulan ramalange. Nare kopas sempajang. Natama ulan ramalang. Insya Allah. Nalitutui sempajana. Nalitutui puasana. Tapi de nace de iruntuk seji seletak kutamai ulan ramalang. Liwak galak nama puasa. Nala matewe. Yang penting ma puasa mui. Kalau mana dek na sempajang. Negatif untuk modelnya nama Quran. Gang kanak Quran rumah jelok maka dah di samping hayya 'alal falah perlu toy hayya 'alas salah. Nasabak nigi tau pada cengi sempajanna insyaallah na pada cengi tu amalak nalenge. Tapi tidak cukup dengan hayya 'alas salah. Yolona hayya 'alas salah engkau rekada maka dah asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aga betuanna tapa decengi amalata. Tapa kesingi sempajata. Tapi yang tak kalah penting. Tapa decengi lauli tepuk tak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuma kesini amalata. Maka sitoni sempajata. Madecetoni tepuk tak. Lolan ni rilebok na tanai. Nasabak semangat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kung kanimatu malakala mau pole insyaallah malomo ripuada la ilaha illallah. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, ya narodenre teorina. Nekia kesimpulan terakhir mengenai ro tentu engkau apa tulungan napuange. Oleh karenanya yang tak kalah penting perlu ki tulimat dararin rifong Allah Subhanahu wa taala. Barak kuwaga napas salama ki molewi amatenge. Salah set di pak doang biasa napak guru atau pandritata. Malomo ribaca ku masih jie. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya rotelwe biasa rip napa kuli-kuli topan ritata. Taubatan qablal maut. Po welowi ridi toba riolo tepole napa amatenge. Wa rahmatan indal maut. Welowi ridi pammaseta riwettu polena amatenge. Dan yang ketiga wa maghfiratan ba'dal maut. Welowi ridi puang adam peta riolo polena pa riolo polena amatenge. Tauba riolo temmateta pamase riwettu mateta nenia adampeng rimunri amatengeta. Mudah-mudahan napas salamat manangi fong Allah Subhanahu wa taala. Lanjutanna ayae napancaji fong Allah taala amatenge nenia atuonge nasaba elok ki nauji maka da iga tau makesing amalakna. Taparajeka dampeng utambai cek dek penjelasannya. Nasabak liwat ni si tengahna 10. Yang karena mempermisi ka utambah tambahi 5 menit. Nareko palek matu engkapat tambana na rapi si tengah jang. Alhamdulillah. Tabarajai ka dampeng. Ahsanu amala. Toma kesingi amalakna. Tabarajai ka dampeng makedai adanna topan ritata. Makeang kei sewa-sewai. Nareko ripake gunai si turu peruntukanna. Makeang kei sewa-sewai. Nareko ripake gunai si turu peruntukanna. Nareko engka sewa-sewa ipake gunai si turu peruntukanna. InsyaAllah makeang ke yaitu sewa-sewai. Walangi contoh. Makeang ke songkoe. Songkoe. Makeang ke nareko ipasangi ku ulue. Nasabak ya metoro peruntukanna. Bapak kulingi, makeang ke isongkoe, nareko ipasangi ku ulue, nasabak ya metoro peruntukanna. Tapi terkadang engka tahu, nareko tudangi, engka songkokna,
tapi tania ku ulunna na pasang, ku tosi utuna. Ya. Biasa teh runtuh ya roh. Samana nareko kuni utuna na pasang, makura-kurangang ke isongko enataro, nasabak napake gunai, dek nasi turu peruntukanna. Aga betuana, kuelo ki pakeang ke itu buta, kuelo ki pakeang ke atuo ngeta, tapake guna lalu itu buta si turu peruntukanna. Pertanyaan, aga na peruntukanna yang itu buta, ternyata maka defong Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. De upancaju iban sajingen nia rupa tawe, sangadin na barak kuaga na sompaka iarga na kasiwiangika. Sehingga dengan kata lain, kuelo ki pakeang ke itu buta, tapake guna lalu itu buta beribadah rifuang Allah Ta'ala. Tapi taparajeka dampeng, yang dibutuhkan bukan sekedar semangat beribadah, tania semangat bawa perlu, tapi yang tak kalah penting istiqamah beribadah. Bukan hanya semangat, tapi yang tak kalah penting adalah istiqamah beribadah. De nama watam makkamalae, tapi ya tu mawatange istiqamah. Bahasa gina istiqamah mapan nenungang. Tabarajeka dampeng, de nama watam makkamalae, tapi ya tu mawatange istiqamah. De nama watam masumbange, tapi ia tu mawatange manenungan masumbang. Matuk kuramalangi. Kulo kaki masiji emat tarawe yakinga. Insya Allah. Kutama ki masiji na tudang iri dalam masiji. Engka tu matuk kapala lalor yolota. Eloki nantara tamak suruga. Meret na yaro kapala ecelengan. Narekok laole mati yaro kapala tapale palale kuyolota mala penumpang. Mamuare udingi mala penumpang warna celak. Tapi nareko pale de panaule warna celak, de matu nama gaga warna magau dua lampa. Neki ala kulli hal taparewe rialeta situru pakuleta. Dengan kata lain, wedi jaji malam pertama, malam kedua engkau sumbangan riputama. Tapi yang menjadi tanda tanya, yulemu agama panenungan. Gangkana maka de topan ritata mengenai sumbangannya. Tataroi mega pasti dekata. Tapi nareko de panariule tare mega. Tataromui malewe. Kude panariule tare mega. Tataromui malewe. Nasabak sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit. De nama watam makkamalae. Tapi ya tu mawatangnya istiqamah. De nama watam mak berejamae. Tapi ya tu mawatangnya istiqamah lo mak berejama. Engkau tahu lomak berejama di masjid si senam masuk pole masjid lenyek sandaletna. Nareko sandalet tak lenyek di masjid tania matu persoalan malopo ya roh. Ya mitu mancaji persoalan malopo kusi lenyerengik sandalet ta. Yang karena yang dibutuhkan bukan sekedar semangat, tapi yang dibutuhkan adalah istiqamah. Yang menjadi tanda tanya, ya gani cara anak istiqamah. Pape balinna keistiqamahan membutuhkan keterpaksaan. Tapasa-pasamunya leta, insya Allah kumalewet ni matu ijama mancaji abiasangan ni turi seseta. Walangi contoh, kunapa ki mappa mula lo masih je mak berejama liwet sediwerna. Kunapa ki mappa mula lo masih je mak berejama liwet werna. Tengerangi aleta. Waktu tak mappa mula lo masih jemak berejama sinin na tollalo samana idik mana naita. Waktu na pertama ki makaleja ku masih je samana sinin na tollalo idik mana naita padahal dek maro naita ki. Idik mi merasa makadaya siro. Asal engka si tawirita si bici-bici tulimat to tita makadaya siro na curita. Padahal tidak demikian. Tetapi begitu sudah menjadi kebiasaan, terkadang mabiasa yang lupai aleta maka dade papalet napura ki mas sempajang nasaba abiasa ngetak tuliku ki masiji mas sempajang terkadang engka tamu monrol galaki dibolai gang kana dek tolo masiji terkadang yang lupai maka dade papalet tapura mas sempajang. Mengapa? Nasaba abiasa ngetak memang sudah rajin ke masjid berjamaah. Maka itu berarti untuk membangun keistiqomahan ipasa-pasa meme patu alewe untuk pak dupai ia ro amalae. Di samping tentu engkau apa tulungan napuange
Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, rezekikanlah kepadaku keistiqamahan. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, taparajeka dampeng, tania semangat beribadah bawang. Tania istiqamah beribadah bawang. Tapi yang tak kalah penting, cerdas beribadah. Macapik beribadah. Agar ia sencerdas beribadah, satu, tajamai ibadai situru utunna. Tajamai amalae situru utunna. Sininna ibadai makesim maneng. Sininna amalae makesim maneng. Tapi weddingi kurang-kurang angket nana rekok tania utunna. Weddingi tak tambah alep biren nana rekok utunna. Tega diaseng. Kuna rapi utunna mangaji tawe tataroy mega baca korata. Tapi kuna rapi utunna masih kiri tawe sikiri etataro mega. Pertanyaan tega mon rebutinna, puraki mas sempajang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, malebbi baca korange, tapi ya rawatue tania wattunna baca korange, tapi ya rawatue wattunna subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aga sabakna, nasabak wattunna tuha makuro, makuto matu kutama iramalange, lo kaki matarawe di masjid bisa jadi engka ceramah tarawih di masjid ta. Kumendre ni paccerama dia se na mimbara maccerama. Ya rawatue taniana wattunna baca korange. Tapi ya rawatue wattunna marengkalinga cerama. Asabak biasa toy runtu ya ro. Mendre ni riase na mimbara maccerama. Sipatu rupus ni paccerama maccerama riase na mimbara. Ternyata engka to jamaah nagosok mak baca korange. Malebbi mangaji. Tapi ya rawatue tania wattunna baca korange. Tapi ya wattunna marengkalingai. Hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk tau maca makamala nareko nalelungi amala ia wedingi malandre apalanna, mengejar amal yang pahalanya terus mengalir nulle mateni, tapi dek napaja mapetu amalae sempaja sunnae malebbi, tapi selesai ki mas sempaja selesai ni amalae. Puasa sunnah malebbi, selesai ki puasa selesai amalae. Mengaji malebbi, selesai mengaji selesai apalanna. Sikiri malebbi, selesai masikiri selesai apalanna. Tapi engka amala nulle mate ni dek na petu apalanna. Pertanyaan, amala aga na yaro dek na lepok poleri epae. Tiga yaro, seke, sadakah, infak, si bawa wakaf, epa pas seke, pas sedekah, infak, si bawa wakaf, wedi jaji mati ni, tapi insya Allah lari materu apalanna. Walangi contoh, maka de Nabi ta'al hajjul mabrur, laisa lahu jazaun illal jannah. Ia tu haji mabrur ia tu haji mabrur dega ga pamalekna sangadinna suruga. Nabi ta narampe makeda haji mabrur dega ga pamalekna sangadinna suruga. Tapi ternyata makeda Nabi ta ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Makeda Nabi ta saya dan orang yang suka menyantuni anak yatim kahataini fil jannah, seperti ini di dalam surga. Lupa kulingi, saya dan orang yang suka menyantuni anak yatim kahataini fil jannah, seperti ini di dalam surga. Aga betuanna haji mabrur dijamin masuk surga, tapi tidak ada jaminan berdampingan dengan Rasulullah. Sementara menyantuni anak yatim bukan sekedar dijamin masuk surga, tapi dijamin berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan agak sabakna, haji mabrur malebbi haji mabrur tapi si lebih na haji ibadah pribadi ya senna idik mi penet dingi winya mena. Sementara menyantuni anak yatim mungkin sedikit tapi bermanfaat kepada orang lain. Kuniro angke na pasidekai, kuniro angke na infak kuniro angke na wakaf masih jie engkeri kampota orang yang terlibat dalam membangun masjid wedi jaji 2 telu ni mate tomato watta. Sudah 2-3 orang
pendiri masjid kampung ini sudah berpulang ke rahmatullah. Tapi insya Allah selamat tetemu pia rumah sijie lari materu apalanna. Mengapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang cerdas dalam beribadah. Oleh karenanya yang ngolewi ulen ramalange tataroi mega ibadah pribadita, tataroi mega ibadah pribadita pada ena sempaja sunnae, pada ena baca korange, pada ena sikiri tataroi mega ibadah pribadita. Tapi ajak lalu narial lupai untuk tare mega ibadah sosial ta. Pada ena ajak tal lupai maseke, ajak tal lupai masidekah, ajak tal lupai berinfak ajak tal lupai mau wakaf nasabah wedi jaji mati ni. Tapi insya Allah de nengkana petu apalanna. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, iya nahe ulen ramalai yang ngoloi tapas sadiai aleta, bukan sekedar ingin memperbanyak amal-amal sunnah yang sifatnya pribadi, tapi elok ki mancaji tahu maca beribadah mamuare rila lenna ulen ramalam mati weddingi maega pasti dekata ibandingkangi ulen ramala tau labe. Karena pastinya semakin banyak infak dan sedekah kita, berarti insya Allah semakin banyak amal jariah yang akan mengantarkan kita selamat nanti di hari kemudian. Mama Deni rokapang sempat irampe rilalena kesempatan malebi ewe. Sitongenna macina-cina mupa seditari malampe-lampe ceramai. Tapi mabela-bela kampungnya. Gangkana ala kulli hal. Elok tutui yahai ceramata nasabak di penjelasan mengenai roden repasidekai penjelasan singkat. Biasa engkari yang kalingan nareko ulen ramalangi, engka to masideka ternyata narampai asenna tomatuanna almarhum. Yang bersedekah almarhum, yang bersedekah almarhum. Yang menjadi tanda tanya, wedi garopale masideka ki na asenna tomatuata ipendre aseng. De nak kebetua makedawet di mi bawang. Tapi ternyata malebi'i nareko asenna tomatowata ipendre aseng sekalipun mereka sudah berpulang ke rahmatullah. Pertanyaan tege dasarna, maka de nabi tama ala ahadikum. Tania persoalan ripallawangan mutumenna tania madosa. Idza arada ahadukum ayatasaddaqa sadaqata tatawu'in. Nareko engka elok masideka nasabak pasideka sunnah ayyaj'alaha an walidai. Nania kengiaro pasidekana untuk dua itu pajajianna. Idza kana muslimaini nareko iaro dua itu pajajianna dua-duana seleng falahuma ajruha majepu iaro dua itu pajajianna lolongan apalang walahu mislu ujurihima nania alena lolongan muto apalang minggeri ayan takisa minha syai'an nadega gari kurangi apalan nasi kalice. Walangi contoh tengerangi Masjidil Haram. Yolona Masjidil Haram engka se di hotel liwat tandrena liwat lopona. Ya se na yaro hotel engka jang liwat lopona. Yaro riasa Grand Zamzam. Mari sengelak de hotel ewe Grand Zamzam. Nala kebanggaan jamaata nareko kira mon rumah benih. Grand Zamzam. Tetapi engka rahasiana Grand Zamzam. Nekia yaro rahasiana engkai taroki riase na pintuna. Kuelok ki tamak di Grand Zamzam, engka riase pintuna taroki, mak bahasa Arab dek gaga barisina. Nasabak oki Arab dek gaga barisina, gangkan namanya jamaah Indonesia dek ni sebacai. Nasabak ku oki Arab dek gaga barisina, nasengi anak pesantrennya kita gondolo. Naya ro idi masyarakat amenge, jangan ka kita gondolo gondronge lagi na bermasalah. Naya he dek gaga barisi na kita gondolo. Pertanyaan, aga bacana ya roh. Ternyata bacana ya roh oki ara makedai wakaf al-Malik Abdul Aziz lil Haramaini Asy-Syarifaini. Betuana iya he hotele wakafna Raja Abdul Aziz yang diperuntukkan untuk dua tanah haram yang mulia. Wakafna Raja Abdul Aziz untuk dua tanah haram yang mulia, Mekah si bawah Madinah. Betuana sininna waselena ya rohotele dipergunakan untuk biaya operasional Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
Yana tu sabakna di Masjidil Haram dek gaga celengan. Di Masjid Nabawi dek gaga kota amal. Benenget toogi mancaji panitia di Masjidil Haram. Yaki ngak mega celengan. Tapi makin adek gaga celengan di Masjidil Haram. Nasaba engkan apa berek doina. Yana hotelee. Yang menjadi tanda tanya. Iga bangunnya hotelee. Nasaba wakapetna Raja Abdul Aziz. Ternyata hotel Grand Zamzam dibangun jauh setelah meninggalnya Raja Abdul Aziz. Mate mani Raja Abdul Aziz nena pai bangunnya hotel iga bangungi anakna Raja Abdul Aziz ria senge Raja Abdullah rajana Arab Saudi yolona Raja Salman makukwangi anae bangunnya hotel na pancaji wakaf tania alena na pendre aseng tapi asenna tomatuanna wakaf Abdul Aziz lil Haramaini Syarifaini wakafna Raja Abdul Aziz untuk dua tanah haram yang mulia. Ini contoh nyata. Maka dadek nama gaga masih kaki masung baki ma wakafaki tania asata ipendre nekia asenna duae to pajajiata neke dek toma nama gaga kui pendre toy asata ipendre toy duae to pajajiata karena pastinya pedek mega tu sumbangange ya. Saya kira Mama Deni rokapat ceramata rilalenna kesempatan malebi ewe ala kulli hal pak doangan rifong Allah taala mamuare imamuare alena almarhum to malebita Haji Muhammad Syukur Hanafi si bawa almarhum Zul Jalali wal Ikram maca waca beru ka utuna weng kalinga rodenre asenna dua ni tahu weng kalinga asenna Zul Jalali wal Ikram engkato santri tak kumangkoso asenna Zul Jalali wal Ikram kan kana maka da iga ngare malengi asing asenna fong Allah taala Allahu Zul Jalali wal Ikram aga betener Zul Jalali wal Ikram toma punangi ale bireng memiliki keagungan dan kemuliaan mudah-mudahan ia ro asenna ipak dupangi ale bireng nari estori mondrinna fong Allahu subhanahu wa taala. Saya kira demikian naloni mai kepada pangole ati macinota nato pada madararin rifong Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمرحومين اللهم اغفر لهما اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما وأكرم نزلهما ووسع مدخلهما واغسلهما بالماء والثلج والبرد ونقهما من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلهما دارا خيرا من دارهما wa ahlan khairan min ahlihima wa zawjan khairan min zawjihima Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana Allahumma man ahyaytahu minna fahyi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman Allahumma barik lana fi sya'ban وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وأنت راض عنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.